oroya iwe muramuzi iwe umupolisi iwe umwebembezi w'edini ahabo kuba enshonga y'ebiragiro namunonga ikwatire n'amataka n'enshonga nkuru bwe twagaruka twamwakira izoberi kugira kuzongera tukaziganira ezitube tuganira nyuma yazo kunka tuzagongera kuganira namunonga izinaka kwate n'amataka aguba kuraga agakwatire nanana aguba ku aguba agakuba kurga aha muzire kuza aha mwana ninga kurga aha rishwe nkuru kuza aha mwijukuru amataka agwaga kinaka kwate n'ibintu byoburagwa n'ibyokusika twakwakira sebo umwami Moses Nuwagaba Entwiiga ya Kashari former RDC ko gankushanga kabare kurye ngoma so mwene hati kureba nkando roya wamani umukugu nakushemerwa aramusya abatureba kandi tugumize mu program kare mbweti kira kunda kunyeta forma no manye mite bibi ya forma ukagenda byasaranisa wikitinisa mugisha muntu nakiza bisiki yego babeta forma ati mbwe n'umuntu ushanga umuntu akarega nkabwo yameka manda y'imyaka 18 hatu no mweta forma ameka manda arakora munonga ati nahakora hagakwara muhindije imyaka yeza kubigana munana turagayo yo no mbona bonesa onsasire munana RDC so ile principle RDC wakamenyaho nakemero RDC icya kabiri kandi of course ugambantyo kikwera kandi abantu bagiye mutarabusi ngo umuntu mushitaragusimere ndamwe ninyoka ngambere ndahanye bazo w'ikitinsa president Museveni okumpereza umurimo agoko buriya no ishwe byakashara turi turi mbururu nazaye nashaho umurimo abanyakashara bajya mutinko basa president Museveni we yajya guningira nta basa nicyo kurebera nyo abagaba bagambe ngo nyo ndiyo tova kumenya niza kumenya impagera president Museveni kwara ari basi na nyini nyangu nimbanara mwe unamenye impagera abo gombantu bona we yandebera kajya nimbasa na mena story ya Frank tumwebaze nuba kumanya nyunu bamanyire bandiro abandi barandebere abo nubandebere n'abakasharukaze wabagambe wagira tubwimi nyabura mwikanyine tanimaraho wa konka wonere tumwebaze na his excellence president Museveni bajyamo ni maraho mwenda nyini ngenda nawe iyo niyo movement yanjye so mbenu bambe nabatangira abarukureba Sky TV ntubakunda kandi umuramwo kutuzaganiraho no gwamani konka tugwamani tinkwena mukangarane mbwenu ushimwa ini cyabo konka nugo bakwataho abo gwatwena buri yomo ine muherike buri yomo rukora namani muni kabagamba kigambo succession buri yomo rukora namani ibyo busika byinsikirana buri yomo rukora namani ngo akagira iki yabika mazima niwe no takwenda ngukora jeho cyawe cye kigambo succession ko kigamba bigamberwe nantaka tuntura ntaka kicengaga konka ko kigamba nicoreka je munonga ngo yomwe naza kuba na hungurwa yabo kikirza yabo cyanga nico kurebera abantu binjye batina koro buragwa ubundi we natekatika gunaza kunka muri n'ibintu byo kungurwa nutikwa kungurwa Eiteeka nuyenda rutakugira ki utarkwenda okuyaho harabo atimfayo waryaho natura umunsi yaramperera na haho kari mwe no gwentu basita kumutaho amana mengi konka ntumuhereza umujinya ngo akore namani konka uyo moyi ni cyakozere akakita umunso akagira iki yagira nenda kwara arigiho abarasigara inyuma batandikira yayahika bagene kai omisho so Eiteeka bakaritera habo abenteka mukejo katu Eiteeka erukuru kakozerwe mu Rwanda atana mukaga mbona hata bakarihinduramo akora kaguma ryine nkore yinyuma yabere nereba abojo etakoreba bishiki nereba abasheja etakoreba bakazi arikari discriminatory aka constitution yitu atko yabere ne jangwa otakayahura urukugendera nganda amadini na n'ubuhangwa bw'umuntu kujya ngo n'umushije guniki n'umukazi mwe ntatecyo bakakireta hatubyanywana bajya ngo katukore empinda yinduko mu kiragiro ekibyo buragwa
n'ibyensikirano kugira ngo umushija hata azarenga rumwe naki n'umukazi omushiki azarenga rumwe naki n'omojo hata ono batiteye so aha nshonga y'itaka imwazi tugambere aha mataka twagamba constitution atkoyabera 37 okwe kugenda nehereza uburyo ubwo umuntu ari kutunga mu itaka twagamba mayiro twazalizi twaza freehold na customary ni itaka iryo buzaranwa shenkuru bakamuzika ha shenkuru za bamuzika ha nagwe cyana kwitu iryo ni customary tanyo na tugarike twagamba amataka agebyapa itekeri eryebyapa ya registration of titles act twagamba ngo obuyizina rye hanjye umucyapa ngumukama waki witaka twagaraka twagamba kunga twajya mukanda harako ino interest owizireho muri ubikire nazo mucyapa cyawe tokufa kumuguza otahatnyo na Afrika iwe tawanyikaro ndaho futura aha cyarejo ni protectinga omu equity ubwese ruburinganiza umuringaniza doctrines of equity ziriho nano mateka gutukuso mukoti umukoti zaba magistrates nano kote za higuru nka high court na kote za higuru court of appeal na supreme court MCA exactly and TIA the judicature act okay so matekago bareta mu oburinganiza sections haru sections zikugira ngo turabe untura muri biragiro oburinganiza butunga militeka ngaba ho butikiriza nagagiceragiro no buringaniza kote gende no buringaniza hura kote gende no buringaniza so mu buringaniza uriya no wako ine cyapa atwira mu itakeryo konka ni wa hamuhire naruka mushangamo tuwa mbuzo kuyizere konguka mushangamo nabwo ikigoro banoguza nanusingo mu banko kimanye ngo ahahari ayino interests ebyayiniho nebye abasako wire kwitaka onke byayiniho nkenju n'urutoke n'umwani n'urwo rwente n'ubwato nebyoha nebi ibyo bitarakwema na hatwaza katugere umuntu oine itaka yawe washanga umusigazi nkogu Jordan we nakora iwe manager ninga director mukama wa station age entebete zawe so hatondi wahaguzo ndijo muntu toguza muntebe za Jordan entebe nzibaziyeze abukwazi kijaho mu mateka so waza kumuguza nujyo tkonkazo buna kuguza harimo entebe zabandi entebe zitizanje so ugwenti yaza natekwa kugumana entebe bino azishohoze ninga kuguze mukama wo ugwazo nawaza ashashurira ya mukama wazo right so nicyo kimwena nitaka bundi nefumu kanje tefumu yoratini mukize gigambo mu ratini udaheze ngiteke mbagambere meaning negira ngo quick quid plantatur solo sedit kariye ko nemanyi sangu buri kintu cyo kibigira umwitaka n'ikitaka kandi nitaka mwenka waguzitaka kandi tokaje tati nabayiza kukorenda gando te tap yanyenda gikurayo aboko is a fixture ngai omuitakeri kandi bikintu cyo n'ikwa fixingiro muitakeri cyane bakukihayo cyane nikirishisha itaka nane cyo cyonka kisiskara ninga kisiskara icyo nikibaje cyamukamwita icyo n'ikitaka pati yitaka tool so sedit exactly cyo kwera bakutuku bantu tukorenda gano onrundi mingi zamataka tukutekaho kandi itaka arihenju arihemti y'imyembe ubu twagamba itaka ibyo ndabyizireki biri mu itaka bariremo wakireba so atezo ni immovables then are movables or chattels are movable property entebe TV what if they are not part of the land they will part itaka so hatwaza na nyira tuze aha succession act ahiteka ria eryebyensikirano succession act haza barkwasiremo umwaka guhwire parliament umwaka guriya parliament kapasinga amendment kari kwatamu yarihindura mu itekeryo ngwen kandi ogwo mwaka amino ogwo guhwire ogwo gwen 2022 ebiri kumbyo kwakana wekitinisa president ya signinga yetu okay parliament ezireki ehindwire na nyini nkirizana nabyo yataho mukono ku rugebiro 10 byo kwakana umwaka uguhwire
ekiragiro ekyo kihindwirwe tato bukihindwirwe nkimanyisa ki kimanyisa ngwiwe iwe muntu wabutosha niwe shemeye kumanya ebyo mu kiragiro ekisya akoko gotamanye nebiza kuteganisa Succession Act ushemeye kumanya 2010 byo kwa kabiri byo kwa kana 10 kwa kana 2022 yes president nubwo asayininga ekiragiro ekishengero ryarabizemo ekiri kuhindura kitakubinga kiri ecyabe kitahaho kikahindura ebintu certain sections exactly kigeza kunywanisa nembera yo nakwo Eiteeka twine reke kuberi ya pasitensa munonga rikarigamramwa rikatugarumbya nkai katuri kombye nyuma kanchi mukwanza nkai omesho now hati omukiragire ekyo kubanza hari abantu abakufa baragire nabakufa bataragire tested and intested no afaragire intested yafatagire ki ataragire now musasire muri kenyesi mwegi kugira ngo abantu bareke kunteganisa now intested succession niyo umuntu wafataragire ko kufotaragire kimanyisa ngo ebyawe wabirika mu government kwero bayasizo gwire ebikugabire government kuyambe ebyawe ebeni yabigaba mweno mberigiro omuntu weno taragire butarakozire buragwa uwafuyira taragire kwakurga shomekiragiro ebyawe ntubugaba kurga kurigirira section yabira na mushanju Succession Act kwigamba abo kuyiwe toraragire ngwino government ekatahwikirire ngwe byawe bigire fomera ko barabigabe nguko wabe nshoma bakajya area vesako is pi r squared hati twe yuwarga hotaragire ntuza pi r squared ekiragiro yabanchi kufavoringa yasta kufavoringa yabo kubavuga abantu ko babiri no yenda yaba twukwenda konka iwe wose wasikotabigabire ekiragiro nje kubigaba kandi bakama bekiragiro mu government exactly okay kandi government niba nishikiriza ki ebiragiro byayo okay so hati kutuza abantu abakufa bataragire icyo banza cyabyona kigwiri nyenda gwaka abantu bakakwata kigwiri omuntu wena kufakargaho oriya ataragire oriya akatandika kugabagaba ibyi atine baruha izaba kwita letters of administration buri muntu wena urugaba ibintu by'umuntu wafi atine baruha izaba kwita letters of administration izahirwe koti ebi yakora byona nabikora umucamu kandi no goragire urugo basigira uburagwa ubwo torukwikizwa kwishikiriza ahubwo kwishikiriza uburagwa nahandikiremo ntumwete kisecyuta hatu umuntu nahandika ati ngwera akora gikundi bantaraho akora je bene we yagaba ibyanjye hati we kimasa wakobushoboruzi nyakufa yakwaki waba nka government exactly yakobushoboruzi konko bushoboruzi ubwo torukwikizwa kutandika ku bukozese utakabanize mu koti ikakwereze baruha iziba kwita probeti abantu bintu bakwato buragwa batanga ngo urukiko rwa family ngwiyo twara ngumwana gwawe ngo toce n'ubanaka nimba mbukoro mbucamu konka n'ujya mba mutine kitabaraza hazo kayo umuntu omwaka siyo kayakija kaba habira umukoti nibasinga so mureke kumara kurashikiriza umuntu yamayarga nk'ubu yakubaragire mbanze mugendo mukoti mutunge ebaruha iziba kwita probeti ogwo baragwa burugambaho ngo abe no yabushyikiriza obunyakufa yatorine nwe yabe na yesiga abushyikirize ogwo muntu abanze kote banze mumanye emuhereze handiko ebikumwikiriza kuzakukiriza ki obaragwa kandi wafataragire nawe natekwa ko abakwenda kugabebye batekwa kubanza batunge baraza administration hari exceptions nko kushashura amabanja gurufu kureberama amafuzi abo tubafitegereza baruha za administration ebyo mbana mbikora konka kwatiri no gabana property ebyebe muteka kubaza kutunga ebaraza administration mbwena ari ya ogwafa ataragire
ekiragiro ekisya nkijangwe nkigira ebyo omushija n'omukazi babashwerini bishaka iki nimbanza abashwerini kambaze ngamba abatashwiri wowe umusigazi nari ori omushike okozira ibyaho bachelor and spinster tokashwirwe omberagiro ari okushwirwa kwana nanka konka ari okushwirwa ko beragiro no bujugirwe nari ojugire nari ogaisirwe nka basiramu giro no bakushwira mu basiramu now hati wabo ori omushike tokashwirwe ori omusigazi tokashwire bambe bagira umugisha bufakare konka ebintu byine ebintu ebyo kiragiro nkijyangu nebyo abazire bawe abakuzire biological parents kuko batakibineho baba bakiro ombigere buzima abashemerire kuganyirwa mu by'abazire bawe nubo bakubitwara ibi abakubagana ibyashona nyuko nubo bakutwara n'ibyawe that is shona nyuko baba bakiro now aba bashoyire no mukazi no mwana naruye no mukazi no kuzara tumukazi no kumutweka toka mutwikire nenda tagirata tagina nandi takuzara ecyajo nkigira wano oraga tukikirizwa kumuhereza hansi ya %20 nicyo kimwe cya gatanu so long as no mukazi wawe nutekwa kumuraga omumateka watu omukuraga nutekwa kumuraga kandi tukutekwa kumuraga acho kuzana no muraga 20% nuwa kuina bakazi batano babashatu bangaye bona kimwe cya gatanu cy'ibintu byawe nubija kubagana kuyingana sa kurigira nabyo okubiri konkato tacyo umushija kumukao tati ubwo mukazi indamurage abo kuba tinki benta kimwenda yaki byo mukayawo mushwiri otatande nawe noragirwa kugira ki kumuraga otherwise uburagwa bwawe ne ubiriye mbeho utamaragira uburagwa bwawe babwa baki bwabembeho icyo akako njya mukakwate abo kuba abashija bingi ukusinga abashija bakira koreze nshobe bikabiri byakare hati bizeki birigiriho kandi umukumuraga tukumuha ahansi ya %20 ya kimwe cya gatanu wamucendereza aho mazima uburagwa bwawe shayona n'ubugarukomo bareba ushimye kumuhereza urufutandikira cyekeragiye kujya tubagira ngo komari yabiri % kimwe cya gatanu cyonka bagira ngo iyo n'intandikiro nubasa kumuraga byona nanubasa konka twakaza hansi ya kimwe cya gatanu cy'ibintu ejo newe nshonga nkuru munonga ndije nshonga nkuru munonga ekindi kimwe cya gatanu kibye ibintu byo yine tuyawe byo mukazi ekindi kimwe narishe byo mushija kuko ntabasa kubanza hafu mukazi no kireba so hati kimwe cya gatanu cy'ibintu ebyo mukazi hatogo yayafire hata nababyaba ebyoha ebyiba then endijo %20 neyo gumaho kurebera amafuzi hura % tanagira ngo ejo abiri eyina eyo mukazi hari ndijo %20 eyo kurebera amafuzi n'gayi nabana abatakakizemya 18 batakakizemya 18 nari hura hato batirumwa kenjawo narabana bakizemya 18 konka tabakarengize imyaka 25 haza nabashoma kandi tubashwire nari tubashwirwe icyo nani kushaba ngo kigarkemo abacetegereze omwana kurigiraho iteka rero urugamba rya Succession Act n'umwana oyine myaka 18 konka atarengize yatakashwire tarengize imyaka 25 right konka yashwire na yashwire ariyo myaka atakarengize imyaka 25 nabaryo mwana kanka garike mugitu tucengane kurungi hariho umwana burijwe mena kuma myaka 18 hata kenje urakubatira mukajya ngo twatugamba byanya kufa tingamba buri iteka ngo hata bahindurire iteka ryo mwana turya byanya kufa batugamba byanya kufa ato mwana Noah nubwo takakize myaka 18 nari hura hata ro mwana namba 2 ogo wayishyize
konka takarengize imyaka 25 konka bamutiro kwa kuruzo ngo ogo abe nashoma kandi atashwire nari atashwirwe amakuru ga cyungu kwari kuba ari hagati y'imyaka 18 na 25 yashwera nari yashwerwa umbana rugamo kwako bari hagati y'imyaka 18 na 25 yarwo mwishomero umbana jarata argamo tanagambo wazara mahega ubwo takashwirwe wazara mahega takashwirwe no umusigazi yaje cyana yarwo mwishomero umusigazi yaguma nashoma ariyo mu university konka yatweka abayishacaro yabaheza ari nabana be mukaga ubwo naragirwa kurebererwa naguma ari umwana no yakwanyo mwishiki yazara mahega konka akaguma nashoma nasaguma ryo mwana mpaka imyaka 25 okay so nikimanyisa ki ngo percent ndijo 20 nashi kimwe cya katano cy'ibintu byanyakufa ebyo nibizagumaho tubukubaganwa wareba tubukuzakubaganwa nibizagumaho abwo burungi bwabo abana bato batakase imyaka 18 narabana banagambaho bakize 18 abari mu group egi eyinagambaho no kireba so hatu umuntu twakubafira hatu twasiya percent zingahe twasiya 20 hariho 20 zo mukazi narabakazi atiye ko hakafu mushije hazaho 20 ezo kureba regler za wacetegereza hatasigara nkaga ijukangu eka hura eka inyakufabire na turam no mukundwa we ejo niyo mukazi narisho mushije waguma ejo te kubarwombe mukubagana icyaragiro kijihire mu mbyo kubagana ejo termo ecyakabiri nambasa kwa muyineka wowe yiturubindi endijo mugine mbarara endijo mugine kampara tumuguzi pansa nika zanyi zo kushikira mu zo mutawuni kuko urugari bindo cyera parara mbaro ramu yambara ukeza kampara orarumu ya kampara namakaganyo ezo bakazigita zo no mucyaragiro bazeta residential holdings haro eje mfutura muri izoba mwene giye amakaganya babuza ngo wakora girinka ingono harwe ijo matrimonial home okay haraba tire matrimonial nikicera kora munonga umuyaba bagisirwe ntugeta family home narishebiragiro bakageta residential holding principal bayonja kagamba principal residential holding ejo neka yo kufutura muno mwami wawe nari umushije yakutura munaki no mukazo ejo umushije na mukazi yatakiriho neberiyo yogo watsagaraho na gari yamakagara mbaraga nagambaho na kamparaga mukwikiramo nagagumaga yoga gugu wasagaraho tugako baganwa ejo nyenda abantu bacetegerezeje hati nimba ndinkaho ndeba abantu b'ijambo hati kazi wasakutwara ejo yamasha kagaraka katwara yambara kagaraka katwara ya kampara Eiteeka numuhereza ngo kumbire umwarga kampara mutura ntinda mbe muri yo munji yanyu kumukwisha mwazambarira muzo munji yanyu haza muza ribindi muzo munji yanyu exactly so twine principal residential holding and other residential holdings ezo zona neza surviving spouse ogo wagumaho kandi cyaragire kise kigarike cyajya ngo orkugezaho kubingo muntu ekintu kirakwata munonga harabanyamwandu orkugezaho kumwiho mukayibe yamsigiremo okugezaho attempt tukumwiyam okugezaho nukomwa nukireba nari ushashura umutango gwa miliyoni 3.8 ogo no wagezaho nari byombi bakufutanyisa bagaka bakoma kandi ogo wamwihamu nakomwa kandi ashashura umutango gwa miliyoni 20 so mwegendesereze hategiye nkore yo kugira ngo hate umushije kwa rafire nyamwandu mwambingo munju yazo mberagiro mazima naza kubateganisa okuyaho ura okuyaho ogo nyamwandu ecyata kwikirezebwa kora eje kayibamsigera nka residential holding agama kagina gamba takwikizibwa kubingamu
rozaro yiba yaba akagishangaho yaba bakabazarajya ninga bakabazarajya abana bona biba abarya abaryo mukomo nangwa nabanda biba yaresere nari umukazi n'uwo yabaresere konka tubine handi ho kuza twita dependent relatives abo owasigara umuryago matongo umurye joka tari kwikiriza bwa kubihamu babakirya abana bebite biriye binagamba icyo nicumanyisa ngo abana hati itaka iryo residential principal residential yaguma area spouse neye holding it in trust konka umwana tukwishizo kumbinga does that kwa umurukoro posireba abana babosho nanango nawe bishimbagira ngo mami takwasa kushera mu ndomo ya daddy kore ya file enjuye mami takwasa kushera mu mukazi so atecho bakigireho icyo kubanza cyabyona enkore y'umushija umukazi kushwera bituma Uganda tugiye ombira guju ya mukazi ngo ashwire ejo tuzere ki abashije umushija kuzo mukazi akashwerwayo nabaryikira remazima so icyaragiro cy'kumanya ubwo wija kazo mukazi akashwerwa umushija kabano we yashwerwa kati cyo bugufu mwe n'umushana atashwire umushija nabagizire ki nabashwirwe so ebinte biryaho residential holding principal and other residential holdings omukazi owasigara enyuma nyamwandu babiryebye konka na she's also holding them in trust of the orphans hari abari abana nagamba batakaza imyaka 18 nari batakarenza 25 bari mu bitu biriye binagamba tashwire nashoma abo ngo n'umukazi takwikiza bugereki takugera kwikiriza bwo kubiyamo konka kuba kura barenge 25 kushoma kwaho kwagereki ubwo wasigara inyuma ya n'umushya n'umukazi na ikize bw'ibyo kuberaga abo yakunda abo kwa nawe nabayi no bugabe kuraga konka takuza kuberaga takwikizwa kuberaga abo bana babakira bato natekwa kubareka babanze bakuri abwene kugira yaba yabiguza yaberaga ibyo ni business konka we natekwa kugereki natekwa kubukunda therefore kureba abanyanya b'umukazi bakireza kureba ibaye umwana wabo yapfa hati bakija bakaremeraho abo kuba kiragencereza umukazi wogu ubuganzi bw'amani beri yaretera bashija bateromu yazazamwa abantu bana kigwire abwo kuba mberegiro umukazi kwa kushwirwa ya iba yafa omukazi akatungo ndijo ki omushija nabataki ba administrator kwa kushwirwa handi yashwirwa ndijo omushija tumanyisa ngo bamufura bamutwara akwa haba hubwa mushinja ngo umukazi ashwirwa handi nabataki tegeka ebiba wafiri mugenzi anagenda niba omusya ebyo mugenzi agirata abirika okuyaho yayine byabagine biryebye omberagiro byabirebye akayine sheyaye bikabine nkeduka hate duka ejo kuba babaganisa yazizuru mujiri yacu mwe cya katano hati yahinduka eyo mukazi yaba yabirine duka ekabeye iyo muri kimwe cya katano cye nanagambere ibyo yenda naruguzana agenda nabyo noreba konka ekayiba eyasigireho nagari yamakaga nanagambere other residential holdings omukazi takwikirizibwa okubireta mwondijo mushija nari kubiguza akakura tumushija abwo kwa byine bakama babyo babakire bato abo holding on their behalf therefore first of all nyena ngo n'ekindi tukimanye ngo nano mukazi kubatande niba abakazi mwegendeseza kana kanyu abakunda kwangana burizo wararo yangine omushija akagutuka bacenga tukitegeka bye
in fact nuko bagana kugumira okuya wabo gira kosi narugira umwirwariro kuraguza narugira and hona hakwetegereza bwa hari kumanywa konka wararo yangino kagira pa akwetereje tutizire icyo kibakoze ikisya tikizire ngo mukazi yamara yo kwezi nara y'umwaka cyo kizire ngo if her and the husband are separated as members of the same household no kireba baryo mukemwe no cenga numwami no mucyara konka batande abwenshonga yiceragiro kitarebiri asha yo mushije yakabaraho umushije wutarmo nari umukazi ayine ibintu bye ashaha yo mushije umukazi yakabaramo umushije wuyangine akwo birebi nabashe n'ubangana my friend ngeza kugumera kwija ukabaga naro kateka ibi byo gufiri ahubwo kubiceragiro kicingireho amagacyo ngwenu bani gumaho bini wa muhimu gumaho noza no gumaho tokurgaho gumaho kora arigiyo ecyaragyo umuntu gwawa urnankiji ngwiyo yangi habaho ubujurizi bwo koreka ngo obirehi nahori kandi obiro yangine ubujurizi mu manyango butagire kushoma kuraguza ringo tatahire wanyu obiro yangine mazima nuza kugumira garkaha ukatunga hosha naro kabitegeka so hatkanza percentages habwo twaturya yitaka bagana bata ebyoragire first of all omuntu naraga kurigiro kwa kwenda ejinu woni abasigazi abokonyo hati abasigazi mu nshobiri nangwa nabishiki beshunshuyi mazima nabo ino nko muze yoku itwene ureba twikiriza kugamba ba clients bitunaki twikiriza kubaganiraho ko karo ngurisi nyina bituwe nomwe ninka batano sofa abunyini abaryabo nkenki babutirweho baye abana babaziri omwe akaraga kuyaheza yaramwana bamutwariza kubi yahindura oda ya ibintu yabigabo kundi hati yajya ngo ibyo buragwa yabirgaho kabigaba kiro haburi abataba nabo kumuheza bine za degree mwegende sereze kugira degree ukarwanda nonda kurwanda byasho kandi biryebye kandi ari n'urusa rwo kuhereza nkebirabo buzima ahubwo kwa muzire najunanwa ukurebera umwana mpaka imyaka 18 yakira haburire yayinda nakomaho nabiriye by'imyaka 25 tukubutamu tebikwizira mu ryecho ebyo ni byizo umuntu yafuire yakira haburire yayinda nakura nakomika 18 nahuhamo umurebi wa SkyTV nanyenda kushaba ngo tubanze tuzeho kaco mukahumuro kacemunonga zaba ashatenemwe zarenga umushaha yitu ya kashato tukine umuhangu omu bintu by'ebiragiro kandi RDC Moses Nuwagaba Entwiiga ya kashari tsagaruka tumuyongeza natugambira amateka makuru namunonga gakwatirine n'ibintu byo buragwa kandi n'ibintu byo kuhungurira abantu bitu abafire tarugaho katugaruke SkyTV irakari abantu Orachimanyire ngo kutunguka kuihanga kuri mu contribution mpango narishikuri mu omuganda muhango oguri kubakozirwe abacara no manya bakaza abandi ebariyo nibakora kubasa kutunguka no mechi bahindwire abo mutano bakahika aho bari ebyo byona noja kwano bireba on programme jiraka riyo mukazi orabenaje kwisyaho ninye adera orishaba programme neza kwanebaho buri rwa mukaga shayibiri okugendera kimwe mpaka shaha 3 iwe cyo rakore otwegiteho obase kwega iwe cyo takakozire reba mu cyaro kikozire obase kumwegeraho niwo base kugira ekiwaye korera Otaferwa programu y'omukozi buli rwakana shaisha tunichweka kwika inane chweka zo mukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abari gukora emirimo yabo emirimo y'umukono ndija kuba ntubakuretera aha SkyTV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe
toyine murumo ninga shitori gukora no basa kwegera aha bakozi aba obase kugira eki wayitandikiraho na nitwe aha Sky TV iraka ry'abantu. buri rwa kabiri shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mu kiro otaferwa program omuhingi n'umulisa aha Sky TV. Kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopana lyabo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwa kubasa kutunga entasya omu byobuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make lero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukibwaho nyuwe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. Let's go. You should be hollow, baby. Buzz it up, I put diamonds on your wrist. Hey, I'm coming and I'm not denying. Make a way for me. Lunchtime request show aha Sky TV okurugoro kubanza Shara gatano shaha munana shayikumizo mwabazi no twanta omudi atamushana akushaba keshongoro shaho birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wamana wo celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe kuruga shaha munana shayikumizo mwabazi hanuya aha Sky TV iraka ry'abantu is the boy king Adena Cubs baby bam 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 bam. Program party time aha Sky TV na nyamwereza wawe ainenina bursande kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabazi egi niyo program yaraberebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kubona bushanga aha Sky TV neshanga ma Crystal Road omurembo orwambara aha henyine no kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereza ntubyoreka aha Sky TV shanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banotanga tamu Sky TV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe ainenina omwishiki wanyu. You know me, sit down, danger. Hi, it's your boy, Tash UG, the Western Talent. And you're with your girl, Betty Fiesra. Twakureta ku Namunonga program, irimo bikushemeza. Program nwajeta Orwajumba. Iwe no banza, no bakubane bambanja. Wendo ndanzire, I'm a broke guy tinyanzire. Program ejeri mubinji, nonda kumanya fashion, nonda kumenya kumbechiro, nonda kumanyisha hino njeri ho bwati, nonda kumaga kitaka ho bwati. Ebyo no program ejeri. All my ladies. And don't miss out on your favorite movie trailers. No ho washozeha, no ho labena zaneha, it's commando, no love story. Byona tukwantu bileta program eji. Orwajumba. All right, nonda kumanya celebrity wawo kwa kutura no mokwa kurara, nonda kumanya kwa kugenda street nebicire. No mecha koze yesterday ningecha kuza korera izoba. Kandi tukwantu baletera favorite comedian olabena kusetsia. Orwo kubanza twine a fresh videos nzia kandi zibiri wa kabiri 100% Western music. Zibiri wa kashatu no woman crush Wednesday. And orwakana burizo bantu kwantu baletera bweshongoro bwanyu butano obutize kwata in the Western region. Kandi orwakata na 20 bagarizo ni matubatere throwbacks. Don't miss Orwajumba kuruga shahi 11 mpaka shahi 1 ezo mwabazi. Sky Television. Sky TV iraka ry'abantu. Twakwakira mwana wanje umurebe wa Sky TV kandi twenda kongera kukwakira no kusima aha kuguma nitwe kurwa mukasheshe tushiriye tugamba aha nshonga z'amateka kandi nshonga namunonga zikwatirine no buragwa zikwatirine n'ibintu bya ibintu by'omugenzi kandi ibintu kubasa kubisika na no kuyakubasa kuturema kubisika namunonga umuyiteka erisya bakweta amendment because of the parliament ibire bihingwire
iriko hindahinduramu ngakatereterezamo mu mateka amakuru agutube twine kandi tujigambaho umuna n'umukugu umbiragire byo umwami RDC Moses Nuwagaba Entwiiga yakashari wanugamba aha bakazi na n'oburagwa mbwenu twongere tushobore uburagwa bwe ubukuba bushikire nuko butashikire ne bantu bushaki ntagakiraho moderator nyikiriza kaya kashonga akabana kahindiri abana bakuteka bisheho nabanye nabo ahaninga acuya akwata umuhoro natunotekwa kunyoreka ahinda yombeke utekwa kundaga utekwa kukora ibintu biri mugwire ikiragiro kajya ngo baborere murasimi ya 18 ngo mba mwakora in fact constitution yo ne ikishoboraje cyangwa si 18 wanda ni unogira umukundwa n'ubushwera ni ngira abubaza kurebera wakireba kandi ege myaka yinda twagamba ho kurgari ya 18 kuzari ya bineta ejo ne kora mbafa abazire bafa nkebyo kuka ege mbozi ya tinka kize myaka 25 sho yakiroho na nyoko ege mbozi oje sasiri so abana abakubona banesa abazire mutekwa kundaga mugwire abana kubinga abazire babo mu maju mugwire kakwatana nabanyo kwimwe mukabinga abazire umakaga shuyimo mu makagi mugwire kubara abatwara umumbuga z'amateka emshango neza ko basinga kandi ningambara abahansi ngo nabahiguru bagire iki ngo bahurre so mukimanyecyo abo kuba enshongezo ningoma n'insorkereza abakwije mu office yanjye mbazintekereza ndeba ngo mugwire hayimuka hemanje amazamanza ko bakoma narize basinge mushashure sente nyamwingi so mberekera now wheels construction of wheels omukiragiro cyo cyumwe cya succession act twine mu kitweta wiri njumanyisa oburagwa kandi ureba ari kigambo cy'urujungu noreba naunu konkana adjective you see an adjective is a word which describes a noun konka ejine naunu kandi na adjective na adjective so it's a word that it is describing itself it's exactly wiru oburagwa at the same time wiru nakora nyikundiri so first of all ekigambo wiru cyo cyonganche shobora umuntu nabukora izirata ayikundiri konka mbwe nkaba bo kwa muntu akwenda kugamba bakoze kwasire kintu mucyo mukiku mukakiteka nkayi mukakiteka abaragwa mbuhurire mazima ubyo tuwiru abo kumukiko yashise myaka 9 nena umuntu hata cengaje ukakwata ikinkumu uti yakorobora kandi uwe ngatabasa gushoma atakumane cyari yo nakora na wamuri kipapa kambuzo teki n'icyengo takucyetegera mazima ubwo ngo utaruragwa abwo kuba umuntu kuzakora wiru ayekundire kibayisa ngo he must be in proper mental faculties a person of normal fortitude obwongo bwo bushimwe bukoraje it must not be a mentally deranged person tashimwe ko ari umuntu obwongo bwe bufitishwa laboring under a defect of mind abanyakora barigen babyeta ngo ashimwe ko ari ya mustari yashimwe ko ya mustari obwongo burukoraje no kireba you are not going to bring an imbecile umuntu obwongo bwe ko mugwira runkaki naro wo mutogo gwakora ubwongo bukatanka kusibuka emwe nabyishwe ibintu murema ubundi akikureba umwana wanjye handa cyo taroryoha ubwo nabata kikora buragwa rucenga ubwo buragwowe eshayo nanu gereki ni ubushazi bwamo konti ne bushazamo ne jangu buri invalid now ako kakariya kujya ubwongo n'ubukoraje so umuntu ashime ko oburagwaye kundire kandi ubwongo bwe bugereki bukora icya kabiri oburagwobwo bushime gushobora kwarayino abakazi na omukazi nara abakazi yari umushayije nari ariyo mukazi na wariyo naraga yayine umushayije ashemerire koreka abakazi be umukazi we nara abakazi be nari umushija we ombaragwobwo nabana abana abaziri haro umwana owayezarire umwana omuburagwa umubyoburagwa umwana tukoma myaka 18 no waziri
so ariho wine myaka 9 na nabari umwana wawe wabo kiro myaka 9 na mwene aha mwena mu kiro nabari umwana wawe nari umwana wawe wota kwenda kumuraga no handika izina ry'umbarago kikabe kirungi orage buri umwana wawe kandi baragumbunyana konka wota kwenda kumuraga no muhandika umisho tawenshonga wenjo tamuraga ngo akatera aha ngo ebyo kamuhakare aha ngo aryaho konka nari na ebye nabirya kubi na nabahayashanga nakubya kumwenta namwa woko kubota kozere ekyo ukamuhandikamu kandi ukatamu n'enshonga itabe biragiro tutebereza ngo akakweba kimanyisa ngo azimu akakweba shikana wonabe nintura nawe ungakanye bana akakweba ko rwire yakweba icyo wakireba ecyakabira ekina yakibagamento wo ine mukundwa wawe owoshuire omberagiro woshuire notekwa kumuraga bitari hasi ya kimwe cya gatano cy'ebyo ine konkaruko ko ine umukundu toramushuire omberagiro ibiryo tubi kumanya ukagitwa abashije ukubine abakaza abandi konka bakagitwa abo ko cyeje cyo fuira ubwite njya ngonote ko wino mukasoma yakiriho mazima note ko wino washwire under marriage act under the marriage act wagitwa nawo okuyaho yafuire nari mwatande kote kabatanza koga yakira hawuriri mutata kandi mutatande mazima no ubwo nwako wari mukazi wawe wawagisirwe nawo so konka wafuna yondijo aba bakuraga no ikizwa kumuraga ahubwo amanye ibyo kuraga nayenda nindage gombora abo kukuraga ni we ni sharramu ni we kwesharra mu cyo kwenda nayenda ni byanjye nimbihe kanisa nimberaga nimbihe gombora nimbiha government so nayenda nindagondijo mukazi unda shwire mberagiro kunga nimuraga umumbarago w'icyo nkikirizo ekitakwikiriza bwana wafota aragire ngo baherezo nijo mukazi konka waforagire nohereza aborkwenda okuyaho akintayi hayo oriyo wafataragire abana abo yazire ahitweta hero ititekeragiro byo kuzara hero ikiragishwe kubimanya imwe abana mukweta abahero ikiragiro bibona nkibinganisa nabo munda so bana bashature bintu bagezeho kubigaba aba bazirwa hero nabo munda bona mbambinganisa akona yena ngunkihe yo mukamanya okay now hati twagarika wheels nashobora kubona ukorwa so oriya kwa kuba ino mukazi narashaba kazi natekwa kubahereza ebyabo ebitari hansi ya kimwe cya gatanu niyo 20%. Amagwa cyo ngo wine ndunde itano zitaka emwe neri y'umukazi wawe nari y'abakazi bawe tokagishara kwa jota bata nabahitaka abakazi ni mayisaki aba bakujuga ushobora bwo kujuga wera bazima no ushobora n'abakazi nk'abasoromanya nkarushanje akara kai ne rushanje ebinyanshunje tingwenda kubara rushanje ukai n'abakazi bashanje ushobora bwo kujuga no abajire aine n'abandi bweno abarijarija 500 nka 300 nushoti bona nkarukumi abana nkarukumi tingwa akabara muri myaka nkeshatu nebindi bero so atako mwaka kwata kandi wano ko uragwa nubutekwa kugera bakarebi buru baragwa nubutekwa kugera bakarebi haza karebi wo baragwa karebi nate batekwa kuba bare baba bace ni babiri hura baba bace bakarebi ni babiri the witnesses kandi nibabuteka ho mukono okiroho abantu bandi turuburagwa ushago mukono uragwa mushaka fakare uburagwa yateka mukono ngo erosi tuche amani mazima bagutine meaning ngo mukono orukuza ku witness ngo buragwa bwawe nkakarebi nateka ho mukono oroho buriri kandi ngo boroho to kugoherezo tumwana wanje ntwaro buragwa bwanje nankabunsa yiningire narantere kinkumu no boroho umukono nagutahoro umbisho gawe bwesheje nchimanywa kita nchimanywa kita ukijushe ngachandikira manyi umbaragwa ngutana taho mukono nankaro buragwa bwanje obu rankaya butaho mukono ndo ndikumureba okay no kireba kandi tabakaza hansi yabo babiri bazansi ya babiri mazima kote ne bushazana kandi hata batire mwakasya owakoro buragwa nabakarebi
emikono no mugiteka bururu papura buri page korabe urabwo bwabwine page zabo 10 oyine bintu binji kandi wahandika bintu binji buri page no signing mu signing wabukora na bahebe page ta signing aho ejo no bagipractice no bataba kugibara hat kampereze cyo kureba hatu no rebere ni hurure tunija ku advertising amahurure konka munkereze kana gashango mwanyu hato bwa buri yo buragwa agent page yo kubanza wareba agent page hati wa signinga aho kabara kwa sayininga tabara habara no habarga tunajya mu sayininga buru papara najya mu sayininga buru page buru papara bwine page ibiri wabuhandikira aside na side cyo mwakikwata so hato bwo baburi yo buragwa uburumu amagezi burumu mushongi kandi wabahandika sheme kuhandi kwehandikamu akajya ati uburabwo katugire ngo wabukora tama kuhandika yagambira nanka hine sometimes ati akoraje mpandike umwami Moses hino buntu kurgaha witness wanje akaba Moses kunka tuchikarwa gatokwe tukarwana tukangana nkatekateka buragwa bwandasha kutamparinga nabo ninga kubura kuboreka abarabara concerned ni nkoraki naza kugira ntumuye ntati nkoro bundi uburiya mbwite no bwita no handiko bundi tugeta code zero ntandika no handiko bundi buragwa ujya ngo bw'inyuma wabushazama the last will cyo kurebera iminde mingi abo kwandikana bahandika the last will ni kwa kusta the last will uburagwa bw'amaheru amagwa cyo ngari yo bundi no cenga wakoze uruburagwa no ikizana bwo kubukora mu kubukwatamo kakora mu amendement no basaburekaho konko gira biwahinduramo ugire teke cyandiko cye nakora nke gitaro hari kiriya konka ni cyinduramo icyo no kizwa kukikora nano basa kwandiko baragwo busya ugire to bwo busye bunahandika no bushaza mwe bwankai obu nbempiro na ubwenyuma konka no bwako buragwo bwenyuma na nobwo bwahandiko busye bukwinduramo mazima note kwa kugendera yabe nagamba nabwo mutekwa kugira witnesses bakarebe kandi karibi wo buragwa takushomamu cyo niyenda abantu bakikwate kare nabike bintu na sayiningaho atumbiki okuyo yiwacho mungu wabuyire kare abeno yabika kongana yenda ni korobara bwabwanje mbubika gombora narakanisa narakereziya butware faza bumbikire naro mwahure nayenda nimbutwaro mbank nimbubise titeka ngubikwe karebi konka karebi wo buragwa takushomamu n'umuntu uri kuba nakwesiga munonga ukimwereka to buno buragwa bwanje atego ukamwereka page ya muhera atego utatutandike signing aka signing akateka umukono atakubimanya ubwo nuwe karebe wo buragwa abuko ubukigenderwa cye no kwija koreka ngo wo buragwa akatine atabwine mu interest akatabwine mu interest adversary akatabwine mu boketa adversary interest na competing interest nico yawe sayingira takubimanya kandi kindi ngo we omugashogwe no koreka ngo namazima akoraje akakora buragwa konke biryo munda tabaka mubuza ko teka mbuza ko yakoze buragwa apeji yakashataroki abo kwata kwikizwa ku bushoma aze kuro rugambo manyati no basakura kuraga abantu ko nakuba ni ocererwe kufa ura no basakuraga abantu ocererwe kufa kandi bwa baragira ibiryo by'amani bakwite kare ngo babirye kare abwo buragwa tabukora umuntu acurire buragwa ne bukora umuntu yafa kuna kuta umurage nke motoka arebe motoka yaza kurganamba uturo buriro to kwenda kaba hakora busiyo so kwerinde ibintu nk'ibyo uburagwa ne busherekwa no bakutaho umukono tubakubikiza ku bushoma nywano wanje uri aha Sky TV irakari y'abantu twendegera kukwakira kandi kusima ugumanito kurwo mukasheshi na twaza kwendera na umukugu w'obiragiro umwami Moses kandi natwara umushweka tukuza hamhero nani kushaba umbugambo bice twendere na nacyo rukwenda kugambira abarebi mucikwatirine nebyo buragwa turwo mu studio hati ikiragiro kigaye cyajyamo koro ine barahaza administration tuzere papecho tochikwa tochi ba administrator wabakuzire
kubara se imyaka 18 haza kuringa imyezi mukaga ubahereze ibyabo kandi wowe tabibahire ujushobore ko tabicyo tabiba nibachoma ngwe kigarke mwecho nacho hari umuntu abenatunga leta zo administration agumanazo akazi gutunga rukumu Rwanda kinana niwe na hati najyango na administrator ibyako administratinga bakama babyo bakakora kare mbweno bibaha icyaragiye kikwire imyaka ebiri kuba wasamaraizingire byo na wahire wa distributingire property byawo byawire wayanjurire kote byo koze akwa kote niko yakwira ubushobozi cyo mukikwate cyane cyaje ngo kora beno oyine by'abana uri administrator w'ibintu konka abwo kugira ngo abamwe bakaba barabato ubukota kabahiri kubara simya 18 umyezi mukago bahe byabo wotabahira ugendo yanjurire kota mwe kitoko kuva nibachoma ruki kota kuva so tachiro bwa administrator bari papecho nikimanyisaki ngo abantu bona abatwire na letters of administration eze batungire kare ecyaragire kitaka kwasirwe muri abajyango bakikwasira umwaka uguhwiri abatungire baraza administration mwena kurge biri 10 byo kwakana umwaka uguhwiri mubarehe imyaka ibiri musheme kwa mwa distributingire property mwayanjirire ko to bwa administrator bwanyu buhweho hatagiye kino zo mukote uyoreke nshonga bwenche shimegumza muri administrator ukina mafuza go kurebera ukine kinenki narabo abo akwatira ibintu byabo tubaruho bakaza bongereza tabakizire bakaza kuterekeyo so otine nshonga oburagwa buriya nubukwa rather letters of administration zukwa estate negaruka bakababayo buzima cyumayisa hatiwe ibintu emenemezireta yakuremere echecho ni yadamu kikwate abo kuba nintunga abantu leta zo administration ku Rwanda kinana 5 administrator hatobwa administrator babutire henkomo tubwakire papecho kandi bagaje baje ngo hati umuntu yafa karugaho wanunda ku processing baraza administration bara mwaka gumwe ku rugo buyafa umwaka gumwe utakagire kuronde bara so hati habera harujya mu mutwe yafa kutwa muzika rwa katano ahamande mwaza wa administrator general kiringu omuntu abe ato hari abantu abashabe baraza administration ahabwa abantu abafirire ku Rwanda nshango umuntu akafara ku Rwanda nshango no uriyo no shaba ko tungwe kwe baraza administration inkumi birabernesha wachetegereza hawe imyaka engaye 5 hate ibiti byakiro kwara umuntu kwarafuwa ndako ba administrator ushaba umwaka gumwe ahereze kufa utakarenze umwaka okay sebo nanyago tureba muri wa SkyTV twahindura program ngenda kusima umwami Moses kandi ahabo kubo mukugu nindeba eze nshonga zishimwe kuba nzimanyisabwa aba LC zimanyisabwa abantu bona bino bujunanizibwa abantu kwa bino abekanisa abantu ababi okwabine abujunanizibwa bo kureberera abantu bakabebembera ahabo kuba n'enshonga zitutwataho kandi zitushimye kuba twena tumanya namunonga twaza kutuyamba kugaidinga je abantu abutwebembera uko myanya yitorumo ye bari munonga gumani itwe nyencha karesha ha emwe kusashayina tuzagaruka na program ezindi ezabutosha guma harmony at Sky. SkyTV irakari abantu.